Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged, itinagan an Nestor. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man, ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawisak mata nagsurat, tada pakasarita akan ayat, akayat ko apay drama iti programa yo. Adda na amok may sa babae iti pagadalan pangisursurwak. Ket nagbalin kami nasinged iti tunggal maysa. Kanayon kami ngagkuyog amapan iti cottage pagdagdagusan mi. No kasta nga agawit kamin. Agpada kami ngawanan pa iti kayan ayat. Iso anawaya kami ngagkuykuyog iti sadino man nga outing. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagaman Nestor. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapano ko agdigos. Huston pumot na mabawan basit ti linuto ka pamigatak. Amapan mangisuro. Good morning, sir. Ayan ka titiban nyo dagiti babae dito eh. Ijay abanda, Miss Santos. Agdigos ka kadiman? Wen ko ma, sir. Sige ha. Thank you. Miss Santos! Anay ko. Natumba ka matan. Alalayan kan, Miss Santos. Okay ak lang, sir. Sana bale. Kabalak na ito eh. Pasensya ka na. Nagalis na udaduma ti dalan dito eh. Sana bale. Pasimpak tunda ito eh. Siyak ni Nestor. Mabalin ka di ama mo ang tinagan mo? Rose, sir. May saka volunteer teacher. Sana bale. Mayat kit di day ta. Tama ka experience ka pa iti panang isuro. Patsya ka na makahanos kanto. Addan to supapak day ta. Sapay la ko mga rod, sir. Si Carmen. Awagan na kadilatan itinagan ko, Nestor. Ha? O sige. Manong Nestor laangan. Oray siyak. Awagan naklatan iti Rose. Kumusta ti panangisurom kadagiti pupils mo, Rose? Okay lang, Mama. Saan ka kadi amarigatan amang isuro, anak? Saan? Ngamin, nasingpat mo dagiti ubing nga isursurwa. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, ano samti ag volunteer no iso ti kasapulan, anak ko? Wan, Mama, anusak? Sapay la kumata dumtang to ti panawan. Nagbalin kamot a regular amang isuro. Namnamahak day ta, Mama. Wan, tani, maluglugin ti negosyo mikin ni Papam. Awanan ti pangalaan tayo iti kwarta tayo, anak ko. Di kay agdanag, Mama. Dakkal ti kaasi ti Diyos. Simpaag laing di pagnana mapanitiban nyo. Kabilak itibat mo to. Iti kasta. Sana nagalis. Manong Nestor. Ah? Mayata. Talaga at tinarimaan mo iti husto ti pagnaan tayo. Urumbang lang ha. Narigatan no maulit to pa iti panakay kaglis mo. Thank you, Manong Nestor. Ang bait mo talaga. Super. Dapat lang, Rose. Talaga mo na. Saludo ako sa'yo. Rose. Kitaan kan to intun malpaste klase tayo intun aldaw ha. Apay, Manong Nestor. Basta urahin nak to. At ay bagakan ka. O sige. Kunak nun niya itahayin ti ibagam. Awisan naklagayam nga umay mangan dito yung restaurant. Sika talaga. Iso nga rod ako nakaurahin nak.
Thank you manan, Manong Nestor. Bayam, ilibre kan tumat inton at swertek. Ay, kat, when with aros. Naimbagpay kan ka, Tapirman ang tekan, kas mangi sursuro. Ngam siya, volunteer pa ilaan. Di ka maawanan di tinamnama, Rose. Talaga kasta. Ang gaminton mabaybayag. Adan tumot lang chansam. Sapay ko, ma. Kinapod na. Maluglugi ka nun tinegosyo, mi. Kunati inak. Ah? Kat madandanagan, nak. Amangan mo didakton kabailan as suportaran. Madlaw ko kat napasig kan ka ni Miss Santos Nestor. Ah? Oh, no. Agayan ayat kayon kin ni Miss Santos. Talaga bilibakan ka, Pards. Si Kamot Miller. Nasingid kami lang agpagayam ka ni Rose. Oh, patpatyamat, Nestor. Saan man? Pudno ti bagbagak Miller. Siyak pa nga ti pangibagbagan na iti parikot na ng daduma. Iso amang tudak mo't lata iti advice. Kastaya. Kinapudno na. Ibagbaga na pa'y kanyak no asino dagiti agar-aram kan kwa na. Kasano ajak agdwa-dwa kat kanayon kayong agkuyog, gayam. Ay kat ugali na Nasingid kami nga ron nga agpagayam. Di agkuyog kami. Sa bagay matkit di, Nestor. Ngam panagkunag gayam. Kursunada na kamit ni Miss Santos. Ay, sayang, no paluspusan pa lang dayjay. Agarbisan. Tibado ka linabak. Tinakakasan. Inakas kong dagiti badom anak kasampay. Agarbis nga minan, Manong Nestor. Kasta ka di. Thank you, Aros. Mapan ko kumalaan. Angam, inakas mo gaya man. No problem, Manong Nestor. Ay, umay kan, mapandan iji school. Dandanin alauna. Mabit lang. Talak ti may sa apayong ko. Saanan? Agkapayong talaangan. Ha? Sana bale. Umanay ta iti payong ko. Gaputan na lawamat. Alaman nga rod. Agkapayong tan na duwa mapan iji school. Basta ha? Sigurado mo nga wanti ako nga, Rose. Awan, si kakit di mat. Si kakit di Amangan no adagungat kanyak, no agkapayong taadwa, Manong Nestor. Manong Nestor, Biyernes ita. Agkuyog ta nga agawid inton malam, ha? Naibos nga minan ti abastok. Sika, di ka kadi agawid. Uray siya nga rod. Basitin ti abastok. Iso nga agawid akmat. Ay, nasayaat mat. Adda kadwak nga agawid. Imo na nga mindagiti kakadwata nga agigyan dito cottage. Awan lakit nga rod ti kadwak nga agawid. Sa nabalin ha? Adak matakadwam. No kaya't mo payakat, itulod ka ni Jibalayo. Talaga? Itulod na? Wen, kunak lang rodan. Itulod ka, Rose. Oh, at datan dito balay mi, Manong Nestor. Sige, Rose. Mapanak nga rodan. Si Kamat. Agdardaras ka kadi? Umunag tapay Iyam amo ka kan ni Mama. Sige. Sika nga rod ti makaam mo. Pudno nga ta. Nga darik na nakanyak ni Rose. Sabay ko matakas tangag paiso. Diyos ko. Narabyan ka mo ta si Mangpat ni Store. Itamampay. Intulod ko pa yung amintigayam ko iji balayda. Gaputawan kadwa na, tatang. Asino day tagayem mo? Babae ka de? Uwan, tatang. Rose tinagan na. Tay balasang ni Susan di tabangi rapurok. Ti kunam ni Store. Amamuyumot gayam, tatang. Wen, ama mo ka. Nasingpat day di balasang ni Susan. Sige, tatang. Tayo nakpagin na. Anya da ito yung marik-rik na ka ni Rose. Agayat at magtankan ko na. Nganti parikot. Amangan no gumura kanyak. No idaton ko ti panagayat ko kan ko na.
Adamot gayam ilamlamang mo friend. Ha? Anya nga ilamlamang. Di ko nam saan ko nakita. Uy, nobyom ka di tinangitulod kan ka idi kalman? Ha? Natayag kan gwapo. Di ka man, Joan. Gayam ko lang ni Manong Nestor. Saan kami nga agayan ayat. Nasingad kami lang ititunggal maysa. Talaga? Agarabis manan. Makipayong man kan ka, Rose? O sige, duwatan iti payong ko, Manong Nestor. Uy! Uy! Sa ti magigam iti payong ta, Rose. Okay, thank you. Bagay na. Dagiti estudyante. Nakaturog ti matang da kadata, Rose. Bye-bye am kadilang. Bagay na. Kasta una ti ragsak daan nakakita kadata nga agkuy-kuyog. Wen nga, Rod. O, anya nga, Nestor. Mariknakat agayatak ka ni Rose. Miller. Iso ti babaya kaya't kung agbalinto nga sawak. Magusto kami ti ugali na. Compatible kami pa eh. No kasta nga rod, agarem ka kenkwanan, gayam. Amangan no maunaan da ka pa iti sa balay, sayang. Ha? So ano siya ti ka? Agarem kan. Iso ngay masidagakan ka, Joan. Tamok nga gayam kayo ko ni Rose. Apay ka di Manong Nestor. Pangasim ko nga, tay bagam kanyak tagpaiso. Awan ka dito ibagbaga ni Rose, may papan kanyak? Adda, Anya, Joan. responsable ka kano agayam. Naragsak ka kano. Iso ano si Kati kakuy-kuyog na. Naragsak kano. Compatible kayo kano ngamin adwa. Kat, kaskan ka kano ti kayat na apakiasawaan. Pudno ka di daytan, Joan? Wen, pudno Manong Nestor. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamat kan ka, balasang ka. Mala, umunag ka. Agyaman nagtata. Ngam umay ko laang kumadagasan ni Manong Nestor. Taagkuyog kami kumaamapan iti lugar apang isurwan mi. Kasta. Mabit lang nga ron tayo nakayaban. Urayam dito yan. Adda ka mo't gayam dito ni Store. Darasam tayo grubwat Adda ni Rose di taruar. Urayan na ka. Agkuyog kayo kanwa mapan iti pangisursuruan yaw. Kasta ka di? Sige, mabit lang tagsukatak tatang. Mabit man laeng. Agpudlo ka man kanyak ni Store. Agayan ayat kayo ka din kini Rose. Ne, saan mo tatang? Agpagayam kami laeng. Nasingid kami, ititunggal maysa. Ay, di mo kuna, nabakla ka anak. Tababae matipakikuyukuyugam. Anya bakla sa asawan niyo mo tatang? Tila ibagbagayo kanyak. Di kayat ko asawain. Agarum kan kini Rose. Nasingpet day jay abalasa ang anak ko. Joan, enjoy talaga ti outing tayo. Exciting! Wen tada ni Manong Nestor akadwa tayo. Believe ka na kayo talaga kan ni Manong Nestor. Nadukot kayo ngagpadpada iti tunggal maysa. Kas kailag kabsat. Kasta ka di? Ngama, agpudno ka man kanya, Rose. Agayat ka di ka ni Manong Nestor, ha? Anyamot tanday ta asaludsod mo, friend. Saan nakakastaan niya? Ay, sorry, friend. No bilang nga'y tagdaton kan ka ni Manong Nestor. Kayat mo? Ay, pakpakawan. Ay, jaklakit di kayat. Gumurak no kasta. Anya? Nya nga, Nestor. Nagdaton kan kini Rose. Saan pa, Miller? Mabuti nga kagdaton kan kuana.
Namuak kami ka ni Joan agayem na. At talaga nasingid lang agayem ti pangibilbilangan na kanya. Gayam, ang mga no agin kuko na laeng dayjay. Ginapudno na agayat matin ka pare. Diyan ka mo. Ngam talaga mabutangak. Ang mga no gumuran ni Rose kanya. Kat day tati diyak kaya mapasamak gayam. Kahit, kasano daytan? Diyan ka mo ti Aramidak. Kaya't kung agdatong kan ko na. Ang amkak nga mga nugurahan nak. Numabalin, jak kaya't ti kasta mapasamak kada kami. Ay at unay ni Rose a pagayam ko, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kaagdaton, taam kak nga amangan no talaga a pagayam laeng, ti pangibilbilangan na kanya. Ket agamakak, nga amangan no mabastedak laeng. Daytaman ti pakabuklan ti pakasarita at Mr. Lonely. Ito'y pagayam mo, Nestor. Agyaman kami matitingka panangipatulod iti kapadasam pagaman Nestor. Di mo maamuan tigasat mo no di kaagdaton kini Rose. Kastay ko nadang arudan iti pagsasao, ipalapal ni Ayat, tabareng maisalat. Awan ti rumbeng pagamkam. No bilang man, ta di nakakayat ni Rose, ket mapaay ka, anya nga rod ngay. Talaga siguro asan na kayo ti para iti tunggal maysa. Engam no kayat nakangay, o di na sayat lawo na eh. Isu apadasam lang nga idaton ti ayat mo, tapno maamuam, no anya ti gasat mo. Bueno papagaya, min kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan ngayon patulod ni Pagama Nestor. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ganiti madireksyon, Joseph Glenn Binawen. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.